guztiei, eskerrik asko etortzeagatik eta ekainako osoko bilkurari hasiera emango diogu. Ez da etorriko oraindik Oiane, bajan dago, badakizuenez 11 eta hemendik botatzen diogu hori agur bero bat, disfrutatzeko eta aprobetxatzeko bere umeekin denbora. Bueno, vamos a dar comienzo a la sesión ordinaria del mes de junio. Comentar que bueno, la ausencia de Oiane Arenaza, que continúa de baja, y enviarle un fuerte abrazo desde aquí y que disfrute de sus pequeños. Honeko Bizarrenekin, hasiera emango diogu, Mailegu Eskaera Bizkaiko Foru Aldundiari udalkide instalación eraginkortasun energikoa hobetzeko, solicitud de préstamo a la Diputación Foral de Bizkaia para mejorar la eficiencia energética de las instalaciones deportivas municipales. Bigarren mundua adierazpen LGTBI kolektiboaren eskubideen aldeko nazioarteko eguna dela eta bigarren puntua manifiesto del motivo del Día Internacional por los Derechos del Colectivo LGTBI. Hirugarren puntua mozioa Bildu taldeak aurkeztutako torturaren biktimen babesa emateko nazioarteko egunan harrira, moción presentada por el Grupo Municipal de Bildu con motivo del Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura. Laugarren puntua dekretu berri ematea, dar cuenta de decretos, borrar mutua galdeak eta bestelakoa, ruegos y preguntas. Gai zerrenda judiz esatea ia batzordean, bozera mailen batzordean hitz egin genuen bezala, bigarren puntua ez da puntuan bezala hitz egingo, baizik eta egingo da galdeak eta bestelakoa, ruegos y preguntas, Amaia hartuko du hitza, hori kontseiluan hitz egin datokoa, esateko.